Gospođo Marta, ispričavam se. Je li sve u redu? Nisam imala izbora. Ne razumijem, o kakvom izboru govorite. Što se događa? Evo, dobili ste što ste htjeli. Ovdje je sva dokumentacija o kući. Kako ćete to prebaciti na svoje ime, to riješite sami. Ne želim imati nikakve veze s time. Sve je potpisano i povjereno. Mogu li sada dobiti svoj predujam? Izvolite. Ovo je jedina kopija. Naravno da je. Držim se svoje riječi. Zabavite se kad budete ispitivani. Nova kuća, novi život. Draga moja, kupili ste samo kuću, i to je jedino što ćete dobiti. Šimona nikad nećete imati. Ne možete ni zamisliti koliko sam spremna boriti se da nas dvoje ostanemo zajedno. Šimon nije samo moj muž, on je moj cijeli život. Ako nastavite ovu bitku, jedino ćete završiti u grobu. Slobodno slavite, ali neće dugo trajati. Posijala sam sjeme razdora između vas. Ništa i nitko neće stati između nas. To vam garantiram. Bolje da to što prije prihvatite. Sad otiđite i živite sama u onoj kući, kao što i priliči ludici kakva jeste. I? Što ste tako uzbuđeni? Možda ste dobili na lotu. Niste čuli. Susjeda mi je rekla da Marta prodaje kuću i seli se. Kombi za selidbu je već tamo. Stvarno. Vidiš? Odlično. Koliko sam dužna? Već ste platili. Što ne odgovarate na mobitel? Ostao mi je u drugoj sobi. Što se događa? Marta se seli. Vidjela sam kamion i radnike kako iznose stvari. Isuse Bože, stvarno. Zašto se seli? Možda imaju financijskih problema. Ili joj je dosadio kvart. Ljubavi, je li ovo stvarno naše? Da. Predivno. Znao sam da će vam se svidjeti. Vidite bazen. Stvoren je za zabave. Biće čudno biti u gradskom odboru bez Novakolija, ali dobra stvar je što ćemo u Bizmarti biti pod manjim pritiskom. Je li moguće da smo konačno ovdje? Da, dočekali smo. Kako ti se čini? Savršeno. Uživat ćemo u ovoj kući. Znam. Budite pažljivi s ovime. Mislim da je to sve. Žao mi je što ne možete s nama. Ne znam ni gdje ćemo. Ništa me ne može zaplašiti. Odlazim. A ti, dušo, budi dobra u školi. I zapamti. Tata Luce uvijek misli na tebe. Luce, možeš li me otpratiti do auta? Ja ću stići za minutu. Tata. Kako si, moja mala princezo? Super. Uđite, uđite. Je li sve u redu? Nemam lakši način da ti ovo kažem, pa ću biti iskrena. Prodala sam kuću. Htjela sam otići iz kvarta prije nego što sve postane još gore. Molim. Kada si to odlučila? Prije nekoliko dana. Zašto mi nisi rekla? Shvatila sam da je tako najbolje. I, iskreno, nije mi teško pala ta odluka. A Mila? Razgovarala sam s njom, dobro je to prihvatila. Ta kuća nosi previše ružnih uspomena. Meni je najvažnije da smo mi sretni. Na kraju dana, to je samo kuća. Marta, reci mi iskreno, jesi li to učinila iz straha da ćeš ostati bez novca? Znaš da bih ti dao sve što trebaš. Nije to trebalo raditi. Ne, nije zbog novca. Stvarno nije. To je bila naša kuća. Bez tebe, to je samo kuća. U redu. Ako je to tvoja odluka. Znaš li tko je kupio kuću? Olga. Olga Šimune. Čim je čula da prodajem kuću, odmah je reagirala. Olga. Tina mi je već rekla da se raspituje. Eto, sada je konačno uspjela. Prodala sam joj kuću. Tina, na vezi si. Što ima? Istražila sam ono što ste tražili. Odgovor je da. Aha, shvaćam. Kažeš da nemamo šanse kupiti Martinu kuću? Molim. Mama, vidi što sam nacrtala. Da obojim zeku plavo ili žuto.
A koja boja ti se više sviđa? Plava. I meni isto.